Ljubavi moja! Jeste. Učini me najsretnijim čovjekom na ovom svijetu. Jeste. Budi mi žena. Budi mi žena i u dobru i u zlu. Kad je ona vidjela onu kamenicu na prste, ona od granata pogodi. A sreća ovo je danas prijeme prespremno, odmah ovo je radice i biti. Stavili prste, odmah malo izdurica ovo, to, stavili opinge u usta. Ljubavi moja! Jeste? Što bi rekao naš drug Zdravko Čolić Čola? Jeste? Srce spava sve do časa dok se ne javi ona prava. Konj. Ko je već izabrao Čolu, bolje je bilo njegovu pesmu Zagrljeno. Zagrljeno, ne? Znate? Kako ide? Žele, Zagrljeno oko kupka. Može se niže. Osjetit ćeš nešto tvrdo da su se stalno dižeš. I Boga mi Zagrljeno, ona njega koji braka i obavite nezobrazne stvari. Oni smo pušao sa ponosne navode za sebe, evo. Ona već stavila na debnički prsten i krenuo za telefon, da ja mi svojoj gospođi majici ne da je izjehara uzme vjerena, je? Kad dobiš kupač, šta radiš ljubavi moja draga, vidimo na koliko sati, ići ćeš vate jer sad zvat, slušaj ovako, ljubav moja, što bi najbolje bilo zato? Te polakice kuće, znaš ovo i počne praviti ove spiskove, spisak svatova, zvanica, razumno neka bude 1010, 100.000 svatova. Hvala, ne želim zbog tebe, ni do feninga, ma to ćeš se pričat o tome, ma vidjet ćeš ljubavi moja, kako da volim budu mater kad se propodik se onda priključi pravi spisko o Anžele mojka, ljubavi moja draga, i ode glupač. A odsutova normalno i cvadle nikad ništa. Prvo nije valjalo jer je između dva bajrana. Šta je sad po novom ne valja kad nije između dva bajrana. Ajde, dođe opet, što ćemo sad? A sad ću, majke moje, samo da mala diplomirati. Znaš, oči majke, danas sam tu bio kod krojača, ali kako mi stoji ono djeloma, vidit ćete, mola, najljepše ima doženje, očemo ljubav, moja samo još malo strpljenja, molim, nikad, normalno, znači, što će vam sad ništa pitat, pusti, sad sam krenuo u banku da me ne programira neki kredit, neću, molim da, kad ne bude žena da mi se sekiraš do tih gluposti, banalne žene, mola da putuje po pobjelom svijetu, da nam je lijepo, srećo, vidi njena mater da je vragom šalu i poznaje kao onaj prvi put kad je dobila. Čemu me draga? Šača li te jebo glupi, jesam ti rekla da mu ne daš? Na prevar je glupačo jedna, da bi ni glupačo slušala ime baka. A u stari ljudi, kako on uvijek imaju rješenje za sve. Upleo natim dva ogromna PVC plastična kofera od Kineza, vrlo kvalitetnih, i napunila unutra svega ponjava, čarapa, gača, papuča, komširu, šta god mogu da izgleda bogato i kada slušaju mi glupač ovako. Uzmi ove kufere, lagano udri mu na vrata, više se neće imat kud. I ono, šta će? Bože, mater, dobjega se, nekako, to. Otvori vrat, kad je nju vidio, Boga mu mater mi sve u pravu. On kad je nju vidio, jebote, sva 3 bajpasa mu prestala raditi. O ljubavi moja draga, a ljubavi, on se je obradovo jebot kod je iz vojske došao. Ljubavi moja, a vidim, a moli je ne mogu da vidi, evo ja sam krenuo da te zove, vidiš, da te zove, krenuo sad telefon, da ne vidiš da je to koji, kad
srpska rezidencija, jest krenuo sad, jer upravo kako završio razgovor, u majku, ne da mi majka da se ženim. Majka umrla 24 godine. Volite šalo strpljenja, kao majko, vola, kako što to, ti znaš da ovu ženu volim, zaključuje da majčin jednem likom, s kojim sam te dojela i po toj glavi brkatoj prskala, ne se šežant. Molim te, ljubav, još malo da te razumijeva, ali to vićeš, divna mi je mater, pošto svi ti vićete se pravo lijepo slagat, viće to sve u redu, vjerujem, malo još jednostavno ljubiti. Ako možeš, ljubavi moja, ne vratiš taj vjerenički prsten, jer on je samo nešto da premosti. Majke moje, samo da premostim, pa ću od tebe vratiti, pa neće proći vjerojatno sutra, jel? Samo neki premost. Kad ga je spucala se na dva kofe. Eno ga i dan danas ovako ovdje. Udara mešali, to puca lobanje od onaj betonski. Gleda doba udara, kad udri ga jeboga čača, udri ne žali. Ona se primila, bupa. I onda kao prava hercegovačka dama. Ljudi šupka. Tako način. Dođe do Balinerece, skida vjereničku prsten i zafinja se daleko u duboku Dalsku Ameriku. Jednog i dan danas četvorca ronjeju. Jeste gledali sad ove zadnje, jeste gledali? Zadnje skokove sastavljaju, možete sad ovo gledati. Jeste gledali? Od kad se zna da je taj prsten dole šuta. I dođe ovi, sljedeći je, kako sam se zvaje. Možda će imati kad on je 10 maraka, što se obećava. I onda se sjeti da ne prsti. On je trebao nama, kakve noći. I laste, ne moraš ga izdat, oni početni vesla, polome, nikad izaće do ronja, naći će u curku, pošto ga je tata već izronio. Stari romac Miljacki. Rijeke i više odljevanije riđene. Ali majke, ova bosanska radiš koji nije prava da. Nek si je znaje koje čoča, neka si opača šta hoće. Šatra, niko više ni kave da popije sa njima, kako postavu uradi. A istina je da mi muškarci, nešto ne bismo radili, da bismo došli na ove stvari za njime, da se ne možemo. Ali ipak, treba da postoji neke granice, za mene. A on te granice ne vidio, velike kolika je mene. Čudno je da u stvari rade tako. Ono stara, znate, ajde, sve odalani, pa je vodo, slobodno pustite se to, znači kako je meni. Povoluje, Čelebića biva, povoluje nikoga. Znate priču o Vasilo Dačkom? Znate? Znate priču. O Vasilo Dačkom? Ja sam tekonomac čuo. Jednu sam... Šalim se, ima par godina tačka. Mislim, ja sam i tekonomac čuo. Volio lijepi nego što ono koji se ropi jednu prodavačiću, jednu prijeli, blažu. Ako smo bili s tim pao,
Mati ista Vasina, koja se na plavu napričala. Ne znam, da je znao uzeo bi, pričali su da će imati mnogo djece, da će čak imati svoju priljeru. Čak i Hasko u početku govorio da će njegova mater koja ima čuvati tu djecu dok se on kod dana zakopiti, pa ne mogu mogućnosti nekog drugog zaposle. I tako dalje, znali su jedno, a život nešto sasvim drugo. Nisu imali ni za hajde i jabuka. Volio je lepo, ali sirotu. Uzor bi je samo da je znam. Volio će u životu, sa Bogu, bio je od sirotu. Ne bilo pamet, ne bilo srce. I Hazić. Ko muški jebine poklepno, mile daju svega nenuci, ni kasu želio, ni konje vrane, polivati razigrane, ne znam, ni sad sa zlatnim placem, ni sa Vašoć. On išao je doktora. I ovo svi kao ajde nešto skini se, a jo, sestro, molim vas, sestro, Sava, slobodna dan, anesteziolog, može? Molim, ti sam mlad. Postoji neka injekcija, neki lijek, neka masaža, može kod gara doktor masirat, boje, povrat, neće. Ajde. Umojte ljudi, molim, ajde, pola ne budeš sad do 500, za 2-3 dana viš ko Barack Obama, ajde. I on kaže, sad ću samo malo ovo izaći, jebi sreće. To trenutku zazvoni telefon, najbolje. Češće imaš sada, evo kao hoće da mi pečeš za kakva je rad operacija. Dobro znamo, Hadžić ima Fred, što je borac. Nema koga nije izliječio. Fred je, znaš sada, čarobnjak jebote, Merlina nije divni Merlin. Dolazi, kaj ovamo. Ne mogu, kao ne znam se s ti budala, dođe odmah ovamo, sad da zduša. I on jebote, i on auto, još u Hadžića i kod Freda, primila, Fred. A taj krva neko ljekar, nakon 6 malo ter, svazbara što ovo. Ovo da mu je govno ispod nosa. Po haržđinu. Evo, a vada kako je drugima pomagao, nije imao kad sebi pomoći. Skini se, sine. Šta će skiniti? A ovo? Ti si bio kod doktora sini. A ovaj jesam rekao, ja. I odem nabaš pajz, nešto orla traži to. I sine, danas imaš sreći. Izvodi odgovor kad bila putio unutra neka maza, kad je slušajte dobro ovako. 3 dana i 3 noći, sine. Na sabah i u akšan. Zafatove maze, natrljaj, među ruke, pa njega natrljaj. A treba natrljati. Ne prekidaj me! Sam će ubiti. 4. jutro, sine, kad ustaneš, sam će i otpasti. Čije ovo poznatog trebala je ljekara, bacila okolo našeg Hasu. Hasu lapična dečka, naučna, 40 ima. Ono nije lošo, ono bio izgužu. I ono počeo stati provodači i šmunjaci oko njega. Liru, dok nije čuo čija, šta je, ko je. Jednog dana baci sve na lavu i prema. Oženi se. I dobijete njim. Ključeve na rečanu. I sve je imao ništa i ništa. Nije prošlo mjesec dana, sam u novim primjerom se počeo šmuniti po blažini. Sad provozi i se ničim. Dok mi jedan dan srca, ajde mogu majmo na ovo, jedan područno
da zakući ispred piljanje uvijek, je zabijeno u jedničku. Ona po ženčku je bilo odmah popustila i on nastaje koji se nikad ništa nije desilo. To je misliš stavio. A Blažo je jedna ozbiljna maha. Sve ste znali, ste bili u Polni. Tamo je nastao internet prvi put u Bosni i Hercegovini. A ja, tamo je protok informacija o piću. Nije 70, ti već znaš, ima 2 sata. I to dođe do Hasne punice, žene, pardon, kad je ona čula ove svijesti i sve ovo, a Hasna punica sjede u autu i auto muže piljari, uđe u piljari, šta ovo? Uzemo jedan piljar, jedna šamarčina, druga počupa je zato što je frcalo voće i povrće i da nije piljar i raš kupe koji ga džaba vuča. Pukla ruka i sramota strašna. Kad su roditelji od ove piljarke čuli šta se desilo, zabrano tamo više da radi, imali nekom povratniku koji ste gledali da je stariji, ali dobro. Aha. Ovo znam, sjedi nakon u birsu, ispija pivo klitač, sad ima ih lovu i sve se šapnom u glavu. Jebu ove kamion. Da Bog da se strameknut sa njim. Mora sad svaki 5 minuta, ako se ne javi ženo i jedno punca u drugu auto i za njim A ovaj muž od ove piljarke, kad je čuo kakva je to ljubav bila, drži na oku i mlaku i njen mobil. On kad se ne srati, već ima nić. Hasan sam nić, mlada zastarbajka mogu tići, ne smisli pogled. Kako šuti, pate jedna. Žala bila konja naravnih, polivadi razigranih, žaba bilo sata i salača, žaba bilo njina plodnih, vinograda blagorodnih, žaba bilo kavica čelača. S onom koju vole. Zato ne da se nikad zaškači, okej? Okej? Okej! Pozdrav, ja ću ti izbio na paru, ti ističiš da trebnicu izvoli ljudi. A sad, pet sam ne izaći, nema s kimš. Ja ne možeš što nikad ne, on kaže, na brzinu ne pritječiš, malo mada ne bi izašao s tobom ako ima gips na ruci, na nozi. Ne mora to se životinje prediznice. Ja sam prošao nedavno pored nakon što zove teretana, nešto, džin, film, flom, ja bi oko porula ovo sve trebika. Idemo! Ja, ne moraš ti ovako. Što, da ne moraš? Ako bi sad srećao, sad se vratio ovaj korze. Korze, retiša se. Majke, znaš, možda je super, odeš na parnu apoteku, kupiš kilogramni mast, namažeš ovo i izvadi na šeka. Pozdravljaš se svima, to je prvi sat. Drugi sat, kada što svi familije, se znaš ko će voda, već potička je lagano. Treći sat i dalje ništa, drži noge u rema, ja ona. Može noge u džepove staviti slobodno, ništa. I onda naš prođe ti kroz nekog dobrog restorana, kaže, ne ljubi. Kažeš, dobra, još te divno zamirisalo. Onda pravi džentlman kaže, ljubi, hoćeš još jednom da prođe. Onda što iskoči će jedan čovjek. Ali ne znam šta je ovo, jer nisu reženova bila normalno, šta ne znam. To skonta da je pedala i ona ništa, ovdje je dobro, ne više nema tretira nikad, jel? Ali je sad. To su ozbiljno. Recimo, u posljednje vrijeme ima ljudi se zove slađeno, ne sve osim slatko slađeno.
ubio na mene. Recimo ja jel, čovjek ima recimo jedna fiziološka potreba kao što je, tako i za snom, jel, ti uzme ovo, klasične telefone i lagano bajkiš, ustaneš, ali što ne voli kreće, trne, popularni. Idemo, hodam se sad. $7.684 propuštena poziva, s istog broja. Jebote, koliko je baterije izdačne. Radio kaže, jel biš klika tog noće, samo mene znao. Ja, ali, sam se znao. A to je tek početak kako. Tek tako, ne može tu ruku stati, nego 12.863 kilometarske poruke. Ko da si Tolstoja jebavo. Kako ne dobije rak palca jebote. A sad on probao, došao negdje do 318. dana, neke druge budale. I dok ne znam čemu toliki troškovi, tolika blizu to slušao. I kad je mogla sve u jednoj rečenici, recimo, ti si šupa. A ti trni, šta će? Ja, budale, kako sam si zdravio? Ja, i kad malo naći rekla ti ide, trni, idu opet, pa konju jedan ženski. Kako se nisam javio, sam 1684 puta. Od ideja da će sad javio 1675. Šta ćeš, staniš onaj fontana u pađe, izaćeš ona raja, znat ko bom, isto ovam predom. Ona raka, gasi ga jebote, on, neću, možda da neka drugi laze. Da zauzeti. Nikad te više niko dobiti ne može, da ne broj telefona 988 je bilo. Terarinu je sačići. Ne poznam broj. Bilo sam par dana ranije u Talasu, ali izašao sam podijeliti s telefončić. Evo ga životnica se upuci. I sad to kod nas muškaraca se zove repetirani glasni žić. To je da bi. Trebuški razum. Muškarac. Evo, sjećam se vi ovi koji ste dugo u brakovima ili u vezama. Jel bilo na početku? Halo. A sad je uglavnom, reci, nemam vremena! Kako ja vas da ne brinem, ne znam jebote kod imaš videotel. Reci, nemam vremena, ona veruj ima da je 2 godine. Međutim, to nije slučaj.